Ka India Yamaha Motor Private Limited kalayo aban pelong ya kata masa the Call of the Blue event kabala pelong haka Southrik Jemang Hapolo parking lot. Hakani kasngi kinongnya tuk ki baju ngotanat banya iki tuk jongka company Yamaha kila poilang na kelenga jela wan shimbenta kani kata masa jingkendo lang jong barok ki banya tuk jongka Yamaha. Nolor ka jingkendo lang kila don ki jingle kai ki bekentop ya ka Gymkhana ride, Monster Energy stall, biker cafe, test ride ye ki slow balancing wooden plank challenge, MotoGP gaming experience, 360-degree photo booth, but kiway kiway.